o tupu matangi liuoka o whaalave lave ua sao pe lava o le aso malo na ngangana pe o le lou malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutupu mai ai ui i lea o te ono sa i se ia pele tai o le a matanga o le nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano Iana tu e fa alea mama na saule tali se ai se aso ai tato no forma tau vai tatalo e pulele atua ile tai mi oloma vida ngalo awe ole lofa silile Nai lole aroma le te leo mea O lo o soi ua le whaamasino Io tato tangata lilo O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatasia Lono fina ngalo ia o malu e male fia fia E o fai mai Misi e le tatau e la ititi lono mafafau Ai mana tua e Samuelu Ia Iese malana whanau Au e matutua sa malua li'i A e na whaauina lava le wi'i O alau le atua usoe e le malamalama Ai lava se isi Toe mana tuai Fo ia kopo Na fili o ia ilona loto Ile teine la ititi O rasela O le na whaatau Mai o sepa Na whaatau atuai I ai kopito O le manui Le na salilo O alau le atua e whaale nganga e le whaale tino Aue o le lofa o sili lea Nai lo le auroma le te leo mea O lo o soi fua le whaamasino I o tato tangata lio O ia lea na te tofia O e tolua ina ia whaatosia Lona fina ngalo Bene avanoe whatalo whātua i le pa ia ma malu o tātou o tunuu whaifu ina mou mal tātou prokalama i neva yaso o te uole i o tō Manuia o lo o tu usao atu le tātou whale whasalalau i Long Beach, California i le so tanga vāvala lata ma le si ufonga o le tai au Radio Samoa ia o Miss Powena Tagaloa o tō ona o whafoina le tātou prokalama i le nei vai aso ia ma le tina ia vira la lo ulu lo te beneina la tātou IT ia pefu lava na masani ai ia le nei malae mo lava na abe la tātou whaatu e sifo atu tātou nganga mo tātou mauli i le puna o mele le uma me whaiona maua el tangata. Ia lea la tātou tatalo.
le tua tasitolu pa iai, le tamale alo ma le nganga pa ia. O le tua ua mātou whatuatua o ma iai. O le whamatataleina fo i o le nā, whaatinoina e lawa fio o le tino mai o le nā tua. O lo o sui mai le atupulanga ma le atupulanga. Le mafuanga le nā o lo o aveai pea le tala o le lokou, o le keriso, o le liutino tangata. E whamatuli manu o mātou langona, me se fo il mātou whatutuanga kerisiano. O mātou whatasi le nei malaya le iwhaia e ni lima. O mātou o mai fo i e tu whatasi o mātou manatu, langona, mauli. O le mātou whanaunanga, ia maua i mātou le manuia. Ia ele o le manuia lea sa afi ia ele la lolangi, ele o mamoni, ele o mea whepulafi. A le manuia lea na e whauwina ai le tangata i le amatanga. Na ua e mana vaina i ponga Yesu o le tangata le ola, le soifua langi le lei. Ma e whetalai atuai, o le lei me uma. Le manuia le nā o lo o lilo ia i mātou i le teimi ma le teimi. Teimi umalava mātou te paia i le nā manuia. Na ia i mātou leo le file mua o la wafio e le mawhai o na whamatalaina. O le mātou whanaunaunga le nā. Ia o ngā la mātou teimi i le nei vai aso. Ia o ngā upo o mātou ngutu, ma fofonga o mātou loto. E sa ili ai ma whalau te leina ai le manuia le nā o la wafio. Ine ia tōfuli ai mātou ma le nā file mua. Sosoni mai, a nganga pa ia e ngā ruenga a whaia nei, ina i ua i le vi inga o lo suafa, manuia ma file mu i lau whanau mafuta. O nā la mātou te talo, e la atu le suafa o Yesu Keriso lo mātou o lii ma le whaola. Ia o le pesa nā le taulele ia edi tawala pini. Ingo i le ali ie pese lima le e whakasa i lana tusi pese pe ona masani ai.
Ia o le tatou prokalama fo i lenei vaiaso o te ua le Outou Manuia. O lo tō ono mispo Tagaloa. O lo tu sawa tō whalewhasalalau i Long Beach. Mo i latou le silafia ia le amatanga fo nei prokalama. E pe o le i Outou Manuia o le whetalainga lea lo tatou li o Yesu ina ua tu manu malo mai le tunga mau ma le oti. Ina ua faali ma amata o na whapula-pula i o na soo ma i latou sa tutoe Yerusalema le whalauteleina o lana ministry. E pei o nai upu ia na amata e ia na saunuanga. Ano fofo i la ma mafau i le tatou senturi leo lo tatou no nofo ai. A whapea whatoa malava o na whaise ngā ruenga tele, whaise ngā ruenga tūngā, whaise ngā ruenga a whatoa umana e manu malo i tūnga maumale oti. O le alau lo me te tauna whai. E le manatu o le me tauna whai o le whamanuia i stangata. Pe o le kenese le nā ma le mafuanga le nā o le nei prokalama. O ne pe e tau muli whetalai ngā lo tātou li ina ua uma mai le ngā luenga tele. Uma le ngā luenga o le tapena ina o loto i whale o lo latou nuu ma lo latou malo o lo latou whatutuanga e pale whenga i mais whatutuanga. Ina o manu malo lo tātou li i mai le tunga maumle oti. E pei o upu ia na mori atua i ona langona. O upu ia na tu whatasia ia o na manatu fo'i ma le tūlanga ua iai o ia. Ia tu sai ma le whaiwai pe o na whengai mai ia. O le ia Outou Manuia. Peace be with you. Ele manatu a mata ina ia se ngā luenga, se whaatufunganga, langona, a mata ina na fausia le mauli o le tangata. Ia ona a mata ina pipi i uma mai ala ia o isi mea nā e pe ona tātou maua i la tātou tala. A mata ona langa fesili, a mata ona fesili tangata i fesili tū ngā, i fesili moi, o fesili e whetau i tonu lava ma le susio manga o lo i e tangata. A amata foi ona whaata tawa ina le manuia o lo o i nā. Nai lo le manuia o lo o i nei. Ia ona matala tala foi la i o nisi no tanga o lo whengai mai tātou e pei o lo puni i ai ia le manuia o le atua. Ia o le ngata lai le nā ai o le au lotu ma le kalesia le matenga lue ma Mareta, Second Samoan Congregational Church in Long Beach, United Church of Christ. E pei o la lato altar le nā, o la lato alekale le nā, o ngā tutonu le nā, o la lato malu, o lo o iai le petalenga le nei o le tātou li ia Outou Manuia. E le o iai se whailonga o le poluse pe ona masani ia e kalesia Kirisiano ia o lo iai ia le ata o le li i tutu manu malo ia malana whetalainga ia Outou Manuia. Ia pe o le mafuanga nā lea o lo o whaingoina ma whaawa wai pea le nei prokalama. O le nā lava le whanaunaunga. Ia a vea upu, manatu, ia manu lauti fo e maua mai la tātou mafutanga nei e whaima awala e manuia ai ina e manuia ai fo i nei. Nei le teimi le ministry available ai malai nei i lalo le whaamalu le public access. Le nasa a matai loa o na whawhau ia se prokalama e pei olo na whanaunonga le nā e le ngata e whalautele ia le ministry le Second Samoan UCC ai tuli au pū fo i le nei whetalai ngāro tātou li ia o ngā ia prokalama ma manatu ma
pe tau ngā tusi ma talo talonga ia e moli atua ai le manuia ma le file mo le atua i sio tātou tunuu. Ia ona whaila i o le ngā lima ma le Charter Media o le cable company le nai i Long Beach. Ia o nā olo i ai nisi vaenga o le Outou Manuia. Sfulima tausanga taluai. So me lau fa umi ai lau fa matalanga ona e pese i o le whanaunga lava lea o le prokalama mai lava i le amatanga. Ina ia fau i lunga o se whaavae ua umona tu i lalo mua e o tātou mātua o le whaatuatua. Ona tu uaila ia i lunga o se whaatufunganga e pei ona iai ia tausanga e tele. Ia o mai fo i laile i le tausanga ua mavae tilo fo i wa matona tula i mai ia le tautua fo i le siufonga o le tae fo Radio Samoa. Ia o le na mawai se so te inga mal whaatonu to whai atu le epa. Pe ni a whaaso na finangalo mal finangalo fo i lato komiti. Pe pi iama mai ia le tamu whainga vai lea lato ngā lua whatasi malo utangata ina ia mawhai o na whaano ina ai ia le tamu whainga si u whonga le tae fo. Ia na watu whanonga talia le leile to whai atu le epa. Ia lea ua iei nei ia la tātou mawhutanga nei. O umila le tala ona e mo i latou ele maus tātou mawhutanga i le tausanga o mawai. Ia ue nai me fau salo tanga i mai fau i o le nā o le wa amata ona pueina i le YouTube ia le nei fau i prokalama ma le wha moe lava e whaawau i isi malai ese mai nei lo le Facebook Live. Ma o le nā lava le manatu Outou kanona tulimanu. O lo tau mwhai pia lava e tuli le manuia. Po le alava le winga o le manuia. Mo le tangata mo le tangata. Wala pumoni lava o le manuia e le tasi. Ia o le manuia le nai leisi. Ia o le sile nā mea leo lo ngā lua whatasi e male IT. Ina ia maua sawa noe whalau tele ina aile nei fo i tautua. Let's see. Se tā mea tātou pese. Se i to vai fo i ia la tātou prokalama i le nei tu la. Ian tātou tuatal nole i le situ. Lily of the valley, let
te fia ngalue lo ulanga ia faonga pe amo le fe tu pupula sulumia lo ola ile po atu ia note mai le tatou proklama i le taluai. Whaiasi lewa taluona ona tuura tatou studio i mele whamarulu atu e fo i le. Ia i latou o loo mai tau mai. E pei o le o ngā tono November na taluai i la tatou mafutanga. E pei o vaitemi tonu ana whamanatu i nei ia Rika le Thanksgiving ia na whetau i fo i male malolonga fo i sawhenga ia ma ua maltina ia o na whasoro iala ia o le Kirismasi ia maltausanga fau mele malolua tu e fo i le o i malmamalo le tatou tunu o loo tuli mataina le nei prokalama ia ona o wheau fo i le marofia o mafuaena le maua te mi tatou te mafutai ai o lo te vai atu o le manatu o le vaiaso muli o tatou o le manatu lea o le anga le lei i ate o e peise i o seisi e te alofa i ai. Be kind to yourself as if you are someone you care about. Pe o le sia lea manatu e te le na ngalo i a tatou o le ale manatu le na o le whatau ina o tangata ma ai amata mo moe a te oe. A tonu e whengata le whaalongo nisi. Wa peo tatou wana tatou soifua mai a maola. E whapea ia o tatou matua. Ia o leanga nua Samoa e u le uru i o, e u vai i. Ave le whaaloalo i o. Ia ai o mea tutoe ai, o mea natu i. E pe o le sila na manatu lo tele na lautua ai ia la tatou o tunu uma ma manu ai foi ia tamaiti laiti au latu tupuai. Ele fai le whaaloalo i, le ia fai le whaaloalo i o. O afu mai pelava ia lo tatou o tunu ufo ia me se tatou ia i fafo i nei. Tuale tau le lea fo ipo le teine talavou ma whapea o lo usuafa o pai ma la fai e pese i atangia ai le whaaloalo e le ave i o a le tu i nei ia nei ala te min tatou ma futai ma whaasoa atu foi ele mawhai ona ato toa o e se vanga na ua e mawhai ona whiutanga ia me e lua. Ele ngata ina avel whaaloalo i o. Ia ta tia fo i whaaloalo i nei. O le mele na o aia uia o tupuai a o whaito o na ia
anuu malaulau ia tona i laulau whaele ia fili le lau niu. E whapea la le training o tangata e whaia whe au i a tatou i upolu. Masawa e u le fili o le laulau i le tangata. Ia a le me masani e tatou i manua. Ia maisi fo i tu o tutuila e lea e u le lapa o le laulau i tangata. Pauale tangata te tau i le fili o le tupu o manua. E pe e whapenale le mena o vai o ia iai i lo ule tupu a e lo mātou ainga. A le mela o le ua iai nei la usavalinga e pese ia te tawana mawhai o na wha wheusu wa i mena lua. Ia ina ia awane i telefo i le wha aloaloi o ia a whai nai nei. A wa a whapea ave uma me ai o a leini me ai atu i nei ia e le upo e whai le mena. Le upo wha Britannia o le resentment. A mau fo ise teimi e wha upo e tatou le ngana Samoa le nā fo i upo Britannia o le resentment. Ia atonu mwhai ona tatou o na opola tatou tango i le nā fo i langona. Resentment. Te ropo le ale upo Samoa e lata le resentment Vera o tona pe le leila o tau ingilisi. A pe o le resentment e pe o se mea le na e te langona lo vai. Ya e resentina se mea. E pe o se mea ua whaitoa i e oe. Ia ele o iai atoa lo loto. O na avela i o le whaaloalo i o. Le eise whaaloalo pe i titi fo i le whaaloalo i nei. Ia ona tomumulea. Oh, bitterness. Ia. O le resentment la. Le fe mai ia le vocabulary tato. Resentment is a painful bitterness you feel when someone does something wrong to you. Doesn't have actual physical weight, but it feels very heavy and can last a long time. Forgiveness is one way to get rid of resentment. Yeah, Manuia. So le resentment la e pese I o se loto ua to'atu ngā, loto ua ti ngā, ona o se mea leanga ua whai mai I a te oe. Ia o na amo I ala I olo o venga le nā. E pei o le mea la ua mi umere tala I le mena, ona mena tupu pe a pe ola tātou I ni o langa e le paleni. Pe a ola tātou I ni o langa e pese I e leanga le leia I tātou I tātou ai avena o leanga le lei o. Le mena tupu pe a na o na whaaloalo a tātou I o. A le whaaloalo I tātou I nei. Le mena tupu pe a whapea e tātou te alo lofa pe I le tua malo lofa I tātou tua oi. A ngalo na amata I nei le lofa. So o le manu lautila na taluai tātou I a Novema o le manatu lea. Anga le lei I a te oe. E peise I o se isi e te lofa I ai. E pe o le winga o le manatu I a mua o na e loa o na lofa o oe ia I a te oe. O na e loa ai lea o na lofa I lo tua oi. Ma e lofa tua I le tua. Ia e se whala aonga. A pe o le mena leo ua iai ia lata fo I tilo. O na e pe na mamanu lo utangata ngalue I le melea o le ave uma o mea. Fai melelei. U le filinga o le laulau I o. Me tutoe ai tu umatato. Ia ale ai fo ele se me o iai. O mo le mawina fai ape atufa ia palpala malo. Sau molia fo I o lau fai ngā ruenga ma I lato e te tau iai ia le whaaloalo o te vai au I e tangata e tufa se longa uma. Ia
ia te le loa a whapea a sa o le i te lea ma le mate le ia o lai resent ia a le o le matai le o tufa uma me e resent lana whanau lea o mai le whale le se me au mai. So o le manatu la o le Outou Manuia, be kind to yourself as if you are someone you care about. Anga le lei ia te oe e pese i o se isi te lofa iai. E le o le winga o le manatu ia ngata ia te oe. Le ai a le winga o le manatu ia whaatufunga ina oe ina ia e loa tausi mua oe. O le mela to toe ai. O le malosi to toe ai. Ia o le mela na e mawhai o na ofo ina atu monisi. Ona ua tele in dato moli mo wina tangata e ofo ina atu ila to moisi. Ia e muli ane ua whatama ia ilo lato foi nofo le lei. O te nofo bema mafofo ulanga i nei lava i Hollywood ia mato i LA. O tele lava ina mali liu tala vau tangata. O tele ina lo te mafofo ia Robin Williams. Tangata sa pule lo naola. Tangata sa manatu tato umalava e malamalama i lana ngā luenga ma lana tāleni foi. E manatu tato o lai ato toa. Tato vai foi ai te mea sa with Thanksgiving e pasi mai ia mea alofa ma me ai foi mo le community. Ia e al tato manatu tamala ia ole. E latu te iloa mea la latu te whai a muli ane. Ia le ai. So e pe e whaavaela se manatu ona o mea na e tutupu mai. O tele tangata. Ona e lale manatu ona ua le o anga le lei i lato ia i lato. Ia o tele i nalu i fafo. Yeah, but manatu nana talu ai. How do you know how to care for someone? A feona e amatana e lofa oe ia te oe. Yeah, well, e le tau whatonuina. E le tau e lo manatu e ano whama tilo ia le tangata i lona fo isi o manga. Ia e mawhaia o na mawai tali o na fesili. E te le tau walu fo i ni tusi po nisi guru se e a o mai ai le anga lei oe ia te oe te langona lava. Amata i me pe o le ia ato le valu tu la o e moe. E istangata e pe ele manatu ma mafa ele mera le moe. E tau te le moe. E te lo le leia ele ato la o moe te ala mai te fifali. E te ia ua pikire. Le misa ma le to lua ia ele loe o le lava o le moe atonu me faiona le ai moni na yaso atonu me faiona le inu moni na yaso le melo le moe e te tawana lava le moe so amata na afa pe te fianga le lei o ia o ia te le o iloa po fe amatai ia amata le moe se faita wifo po atola lo valu tu la for my Arnold Schwarzenegger na leo no ai tu la tona moel tangata ia te le lo fate ta i o ia pe le leono pe te le difanga i le valu so se tila o alarm yo na fai tau leo i tu la e te to fai ia ona e fesile ia o i le aso so ia e mana ia le valu pe mana ia leono ia ona fai fole ia le se aso so ai ia a umalale moe ia il tau mafa il tau sami o le misi le breakfast e tawana ona yeisina mea tu il manava ai sa le fato a uma le valu tu la ono valu tu la o to fa ia o tau fiai le tino il breakfast faisina sina tau sami le lei ia ona moeler malos wa ele stangata te ia o fali ia ele le ai ona mole manava ia fa mai la tato manulauti ia anga le lei mo o ia te oe alofa mo o ia te oe
ia ona e loa ai leanga le lei ilo tua oi ma e lofo ilo tua oi. Ia whaatalo whatu ia Papaloloa Mary Collins, whawhailoa i atu ilo sunga Miss Bowen Tagaloa, talofa Mary, ua whaifo isi lewa talu ona tātou le mafuta moi. Ia e whaafteia le lofo le tua o tātou te maua le nei, aso tātou te mafuta ai. Manuia tau sanga fau mo Outou uma, SOTF, atoa, malolo soi fua manuia, malolosi mo le tau tuaina o si o tātou o tunu uil nei a fiafi. Lofa tele atu mo Outou uma and God bless. Mary whaaftai lava mo lo whaanga o le tau sanga fau, ia whapenafo unto e whaafo i atu ia lo whaanga mai le tātou studio in Long Beach. Ia whato whaamalia foi sa o ilau saunoanga o lo aso tātou te leo mafuta. Ia, so lesi na me Manuia, Mary, what do they say? Absence makes the heart grow fonder. E pe o lesi na mea e pe a lewa e leo mafuta ia ini tangata. Ona whapela e sole. Sen Manuia o nei teimi mafutai. So that every minute counts. O nei manatu e to e mawofo i le ava noa i le lava yaso. You know, you have to make it count. E le loa e opo le ale teimi e afe mai e le angelu. E sa we whaanoilo wanganga. Ma amia o e te latu i lunga i langi i a le ua uma la dato mafutanga matango fie. So, mela nā sa oile tina ia Mary Collins. E tawana whaataua le lei ia o dato teimi. Every moment is a defining moment. Every moment is a defining moment. A whapea ai misi i dato le teimi, a whapea le whaataua i dato teimi o dato mafutanga. Ia o neilo lo manatu ua sopoloa le va'ao manu. I le wha moe pe ona tenga iai tātou. Ia, pera se tā maile pese le alofa i Outua oi. Langa e pe tā uale mena a mata moe a oe, e le o le wha moe umai na. Langa i stemi e te le fifie i a oe. A wha au popola e le alofa i Outua oi. Ia ona mata rin whalau te le ina le fina ngalo le tua e meiselo na manuia i o tātou tangata ngalo lue. Alofa i Outua oi, au e malanga. Se ia muta le nei folaunga. Whaatutua ma wha moe moe, ia tu ma peo. O te tautala i ngā ngana a angelu. Pe whai moa u le lalo langi malona manalu. Aunoa male alofa ele toi aunga ubi fofonga lo ufa aula. Alofa i Outua oi, au e malanga. Se ia muta le nei folaunga. Tutua ma wha moe moe, ia
tu mapea a ole no fa ia fa asili sili rea Atua pe asa vali iala nawa fa amoy moy e malutia oe I fa ingata ia mana tua ole alofa Ole alofa ua sili sili mea umana Alofa I tua oi Au e malava Se ia muta Lene folauma Tua ma fa moi moi Ia tu ma pea A ole alofa ia fa sili sili lea A ole alofa ia fa sili sili lea Ia ole mta upu fo ilai ona tua to le vai asolea muli muli taluan tato mafuta ole mta upu le tu ilunga tu ulo nuu ai alu le manuia tu ilunga tu ulo nuu ai alu le manuia pe ole manatu lea na tu lai mai ina ua vala aule tua ia aperamo ole vala aula aperamo le vala wina o aperamo e pe iero na winga lea tu ilunga ole me momoal na tau na faie e sa tangata e mesel amatanga o le netau sanga tu ilunga ole tu ilunga e pe o se metafoa lea e amata ai se tau mawhainga amata ai o na lalanga se wha moe moe ola amata ai o na di mata le upenga ia o se fesoasoani fo i molnetau sanga fo ua mata po a lava ia mea safia ngai mai tatou tau sanga ua mawai tu ilunga po ani ngase fo i safia ngai ma le tino i le tau sanga ua mawai tu ilunga to i lalo i le palota tu ilunga pe ole melena ina ua sa ili pe apera amo i le tua ia ole tali le nei le tua i apera amo ole a tu ilunga sa ta oto ale nei watu sa nofo ale nei watu ole tu ole o se tangata ole a alu e whaisanga ruenga ole a la ale vai ole a mata se malanga umi ai a mata ai le tu ia ona fatula le tua tu ulo nu malo ainga tu ulo nu malo ainga o isia tangata whalo lave ia i tatou tangata o tatou ainga tangata tatou te masani ai upu pe lava manatua i tatou o lo faitau tuspa ia e whapele tala le li ina ua anga leanga ina o ia e tangata Nasareta. Ele ase perfeta ele mamalu. Perfeta u mai mamalu. Ana olona nu umalona ainga ele mamalu ai. O le vala aula le tua i aperamo, i la matanga. E taui mai whapena. Ele ngata ina tu ilunga.
e tuulo nu malo ainga. Atonu o se vala au nā mo I tātou umalava, o lau te mafofau le diasporic community. Ia I mātou o lo ono nofo I whafuatu o lo tātou o tunu. O le vala au le nā o te manatu na vala o ina mai ai tātou, mai o tātou o tunu. Le ale vala au ina ia tuu le nu. Tuu le sisi o manga e masani ei. Tuu tangata ia le o maila lato whamanmalunga I a te oe. Tuu me masani ai. Fai se mea fōu. Fai se mea le I loa mua e tangata o na whai. Tato tilo fo I alai le tato sisi o manga le lusfutasi centuri le nei o lo tato wolai. Ia ona tato I loa la ia o le sila nā winga o le sosaiete le tatou te iai. O lea, e tuu. E tuu mea tuai. E se I se laasanga fōu. E aluanga I luma I se mea e le o mautinoa I tatou. Ia, mai pe le tangata na te mawhai o na tū I lunga, ma tū ulo na nuu malona ainga, ai alu I se mea e le ilo mo mue ia. Se mea e o nā whaina ailo na soifua, se mea o ti ai. Ia tau e tātou tangata la nā o le tangata whatutua. Apero amo le tangata whatutua. Me nā lefa mai e le tātou kanona o apero amo o le tamā. O le tamā o le au whatutua. Sa le I loa I tātou ona whatutua I le tua. Sa le mautinoa I tātou pe whapewhea ona tātou pale whea ngai ma le melea ua tau o le tua. Ia o le tamā o le au whatutua. O le to ina I apero amo. E pei o iana tu I lalo le whataitai o lo tātou whataitai umaiai. So o le mafuanga nā le alai ona whatutu e kalesia, whatutu au lotu. Universite. O lea ina ia whataitai la tātou whatutu. Whataitai ona ia I tātou le nei mautinoa ma le nei whamoe moenga. E toi fua le se kati. E toi oso le la. E toi tupu le manuia. Le nuu sa pongi sa o le nei ua susulu ia le malamalama. So e whapena le whawhauina o le manatu lea tu ilunga, tu ulo nuu. Ia ai alu le manuia. O lesi lea, o tino whama mavo whau, o lesi lea precondition o le tātou prokalama. O lesi lea mea te tauna tu umo moi lalo. O lesi lea maa whaavae ka nona o le tātou prokalama. O lea, o le fia manuia o le tangata. A whapea lava e te le o fina ngalo e te manuia. A whapea lava o le nai le lei oe ua lava ai ina. Ia e lo manatu e le mo o e prokalama lea. O le Outou manuia has a precondition. Outou manuia presupposes that you do want to seek manuia. A whapea lava o kei tātou. Ia, te lo pesa ta alonga le manu o lo whaile nei teimi. E whaonga ia teimi. Ai, o le sina precondition o le tātou prokalama. O le fia mana o le tangata ina ia manuia. O le fia whaatufunga ina o le tangata I le whaatufunanga e mauai e ia le file mū le manuia. Ia, tu ilunga, tu ulo nuu, ai alu le manuia. Ia, o le sila mea na tupu ina ua tuu e apera amo, lona nuu malona inga. Le si mea na tupu ina ua tu ilunga, ia apera amo ma whaatino lona whaatutuanga I le tua. O mataloa ona o mai manuia, ona whapero la I o le tausi unga o le whengainga. E manuia foi ainga uma o le lalolangi a te Outou. So e pei o le manuia I nei, e le o le I unga na o le tala. A o le manuia I nei ina ia manuia ai o.
manuia fo ainga o le langi a Outou. So e pe o le silna mea, le silna winga moni fa maoni o le manuia le sa ili. O le a e yelo na winga e o nau i nei. E alo na manuia o nau i nei. So e mo i ala pe se i e amata ia i tatou o na tatou wanga le leo i tatou ia i tatou lava. A umala o na tatou whaia le nā mea o tatou atama mai, ma o tatou malolosi, ma o tatou manuia, o na tataulolea o na ave i o. Na taulolea o na tatou iloa, o na alolofa inisi, o na ua mua ma mua i alofa, o le tangata lavaia i ate ia. Tu ilunga, tu ulong nuu, ai alu manuia. E peo tatou manulau tile na talu ai tatou. Ia, ona so ole mal manatu o le vaiaso le nei. Ia, ona ai manulau ti aina, una foma tustusi lalo, ai wha upuane i ate o e le i se tūlanga e manino ai lautanga i le manuia o le tua. Whamai lau tala, wha ai tete i tangata e te taua i ai mea le lei. Ia, o le flip side o le mele nā whaai tete i tangata te taua i ai mele anga. So be careful who you share good news with. And be careful of who you share bad news with. E tangata e whaiatu losi na good news e te ia ua. Oh, that's nice. Such a cliche la lato response. O te lelo la pe whawhewheo na ona factory o e pe whawhewheo na mai o e ia tali a tangata whapena a whapea te le o whaai tete. So e tauna whaai tete i tangata e te taua i ei mele lei. A whapea ise mea le lei o tupu ia te o e. Ia oa le tu o i lunga o Facebook ma ta umai tangata. E me se tangata nae le o they don't have your best interest. Le ta ue te medjo le hater e pala alta ungal mea. So be careful who you share good news with. O le mele o iei nei i tatou. O te le lope pe le lei pe leanga, it just is. Al mele o iei nei tatou. E le mawhai ona e le mawhai ona e whaalongo i se me te leo taliaina. With everything that's going on in technology, e le mawhai o na waterboard o e se launga e te leo fia whaalongo ai. Because there's just, e tele mea lai whafo, tele ia launga. Ole winga lau tala, e ofo e lava le news, e iei whata manu o lo lato curated ina ia le news, ina ia awane e whaalongo i se news e te le fina ngalo iai. Awane e whaalongo i se manu rau tipo se mta upsi siri e le o ngā tusa malo i loa. Awane e whaalongo ini mea fau e le fau tele ma shock ai lo sense of being. Mena le we nei tatou na ole tangata lava well le ato toro na mafofau e whaalongo i se mea e le whetau i moi e le isa na mea mau mai ai. So whate te ingal tatou prokalama le i Outou Manuia. A whai ua atole sifuru valu episode o e whaalongo pe tatou prokalama a le isa o mea o mau ai. Awa nei loa lava na e toi ki mai lau la au i tatou prokalama. Olme mo iana tau na whai. Isa, don't waterboard yourself with stuff e leftau i maoe. Isa, langa le, e te le o isi prokalama e mwhai ona e whalongo i ai. E le o sei ti ai oe. Di prokalama whaele le pe e tau wonga tasi malo. Ma le tofa manino o lo e ola ma soi fu ai. One of the preconditions o le pokalama le nei o lo fina ngalo ina ia e manuia.
If you don't have that proclivity towards that which blesses, then this may not be the program for you. Ise alanga o lo tele isi proklama mfaiona whaalongo ia maru taimi. Nei lo le whaalongo mai i autala winga i le mena. Ai whaidete I tangata e ta ua e mele. E stemi e ta uturosa o mele o lewa mawala o ngā ruenga I Hollywood. E na whema, oh, that's nice. Ia a la vili le meilalo. La vili le meilalo. O le mela o te mana o ina ia e whaidete I le mela na leanga e mo ia la vili mata o mai ia politically correct words. Ala te langona lava I lo mauli. Oh, man. I can feel it. So, mela na tawan e whaidete. E leo tangata uma e tau I le mele le e fia mo oe. Mena taun e whaidete iei. A to tele lo la tangata e leo o fia ia te oe. Ia, Suil Channel. E le mea manai ale na mata no manetima. Whaile mā kofe le si asol na. E ele lato mele na whai le millennial. E ta o le cancel. I wafu e tamaiti le nei o le fitus fupasene o lato o langa I lungo le internet. A yelo lava se tangata e le fifi ai. E wipe out uma. E cancel. E te iawa unfriend. E te ua poloka le numela. A le mea o whai atu ai, e whapeina I le si mangalo, I tātou. No one needs to put up with stuff that they don't really support. So mena tau un tātou whaitete I tangata e ta ua e tātou melelei. A furi fo le tupere na, tau tātou whaitete I tangata tātou te ta ua I meleanga. A whape tupuse meleanga ia te oe, te ua maua se phone call mai le. Fo mai fa mai ia ua stage 4 oe. Ia, ia tangata e te tauna tau iai. E fo ia is tangata e fia whalongolongo fo I ma misi alofa mai ia te oe pa e ta ua iai. E leo tangata uma. E leo tangata uma e ta ua turo iai ia se meleanga o lo tupu ia te oe. Ona fia leo lato. Ona atungaru leo lato. E is tangata ta o turo le meleanga o lo tupu ia oe. Ia make ai. Leo la uma to isi isia man. E pe o le winga le na o le manuro ti lea. Whaitete, be careful. Be mindful. Be cognizant. Be aware. E te tawana e loa le lei. Ia tangata o lo Outou mafuta whatasi ina. Ia owane ia whaina ia oe. Langa, the world can be such a bad place out there. O nai mea ia e fsoswani fo I lo soi fuamalo wola. Ina ia whaato o toi nai ia le manuia o le tua ia te oe. Whaitete I tangata e te ta ua I melelei. Whaitete I tangata e te ta ua I meleanga. O le sile experiment na whai e Piaget a o tau mawhai e malama lama I winga o tamaiti. Sa I loa e ia tamaiti e whao lato tausanga ai a mio I tamaiti na o le lua tausanga. E ia tamaiti na if you fia tu leis tamaiti, they push kids around. E tinga ana whai atu e o le push a le e pusha. O le mela na e whai e le tamaiti ti e lua tausanga. Ai a whalo tausanga I ua tau na fofol na whawhitauli. Ai a whala tausanga o le tamaiti a la push pe lava pe o la lua on tausanga. Ia e lele na mea. Whamaila bia shei. O le sile na mea e tau fia mai ai le tupu ma le ola o le tamititi. Ona ua leila na lua tausanga.
So le mela te tau ona whai e mātua a o manu nei tamaiti te ilu tausanga o le amata ina o nā o i le tamititi ia le tūlanga e te tauna iai ngā lue whatasi so swani leisi all too lei wait your turn tu sa o le leina na me laitina ya o le lutausanga wai e matua ravel tamititi o found tausanga ala ya mio lava pese o le lutausanga ia ona tupula i o le whawhitauli nā. A fast forward la, e tangata o 5 tausanga, ia ala acta pe 2 tausanga. So le mela nā a le amata na fo a o la iti, ia na whaasolo atua i ala ia ina matutua. Ia ma complicated ai lava le nei fo i whaama ia te tau na fo a o la iti. O le mea lai tupu pe afa pea e act out pe le whātausanga lea e pe o se tamititi e lua tausanga. E lua mea e le fifia i ai veanga i e lua tausanga. Au lesi mea e tupu o mātua o tamiti nei e le ta ua le tala mo i le tamititi nei e whātausanga. So they politely tell him not the truth. So afa pe e vai atu tamiti mātua i tamiti e whātausanga e amio pen tamiti rutausanga. E fa pe ala latu tala yeah, they're very nice and polite with him. E fa me latu tala se lakali o paimala whai ai leo ta ua sa o lava i le meoro i latu loto. The kid's a monster. Se vai o le pushi tamiti la iti ma. So le mela tupu i tamiti pe atu tupu i fo. O memo mua ele mawhaina mingo ma get along ma ista tamiti. Ai se alanga ele umaua ni alato social skills. Social skills e ao i lungo o le malata alo i le lua i le whātausanga. Memo mua. Al mero no lua. They don't get the truth. Ele ta ua atu e mātua. Le leanga o lato mele whai. Ua mātutua la and they become bullies. Ia ele i whasa oa mai la matanga. Matutua i fola ia o whaingata ia o le whalpupu ia le mea tu ia ma telefoni stala e whai iai. O whaamiu milau tala ona e pese i o le manatu leman manau ti leang. E mo ia lae o lae vai atu le buli le whātausanga. He's getting his way with the 2-year-old. And he gets a lot of praises from the adults. But something deep happens inside of him. He knows he knows he's not being told the truth. O tala ia mātua whai atu ia. Bese i na whaangase ai. Bese i ona o lo lato palewhengai ma mātua o le tamititi le nei. Lea se tala moni. Se tala e su ai o naivi. Se tala e mu ai lo na nganga. Se tala e si ai lo na countenance, lo na mauli. Ia a veai o ia matangata e mawhai ona effect leo langa. So o mena tupu. Me afa pea te li maua i le lua le whātausanga. E te li maua i during your teenage years. Ia lewa watu. Whai tete i tangata e te taua i ai mele lei. Leanga ele o tangata uma e te taua i ai mele lei e fia mo oe. Me sea pe afa pea na lato mata i tu oe e pe o se puli. Ia na whamaiala i o talana o le whaaloalo. Ia ele o iei o lato wanganga. O le mela e whaingatai o na a whaai tete oe, a mindful oe, a pay attention oe mea ia. Te langona lava i lo mauli le atotoa. La e mai atala e pe ia sao umala tu tala e whai. Ala te langona lava, there's a disturbance in the force. So whai tete i tangata te ue mele. Whai tete fo i tangata te ue meleanga. E istangata whatulau meleanga ai whai mai la tolisi meleanga te lea tua e le whatusalia meleanga lo tupu i haoe. They wanna one up you. A watu se mea whale tonu ia le fo mawale le
wala au mai le fomai o le ua stage 2. Ia na sa, stage 2, le whakusalia le stage 4, le ta o to e lutu fine Melbourne. Anyway, whaitete I tangata te ta ua I ai mea leanga. Ia ole e pe ole manatu ta ua lava, ole whaitete. Ole whaitete. If you live this life that's intentional, that pays attention to everything, that's sensitive, ona ato toa leo le manuia, ona a mata lea ona faa ato toa ina, le la langa ina o le manuia o le tua I ate oe. Pe ole faa sao ina le nao, o na ngā manatu na. Ia, tāl tātou pese. Tātou pese lea, ia ona tātou tue mafuta le I situ. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu maungalanu lawaga Ea I fia o tangata Samoa e ai malo au
Ia o le tatou pese na ale mai le 5 star sa mo matalasi pese na faatalosaga e le aofia mai latou o loo faafofoga mai le tatou prokalama. Famai ia papalolo Mary Collins, moni faamaoni saunoaga toʻatele tagata iai uiga na le na tagata e te faauō iai ae maua ai foʻi manisi lava i totonu o lou aiga. Ala la ona maua tagata i uiga na ona o le lē mamā o latou loto. Po o le mananao ia nao latou lava e tatau ona iai tulaga ia. Ia se i fai atu se tala i le mamā o le loto. E se le whaingatā o le issue lea. Ai o le tio ata lava e whaongaina e le i Outou Manuia e tanga iai i le issue lea. O le let's say e umo mua le utupoto o i lo mata. Ona e loa i lea ona le utupoto i le mata o lo nauso. O le whetalenga lea alo tātou o lii. E pei o le pauleo o le vai mamā. This is the sieve that'll allow you to make sense and meaningful le meleo lo tupu ya tātou o le loto leanga. O le meleo o lo maua e tangata uma, maua e au, maua e lau whaafonga, maua uma e tangata uma. Ona e pese i o le whauina lea o i tātou ina ua pau i tātou mai le whausanga na whaua ia e le tua i tātou i la matanga. E mui lātou e malamalama i tātou kanona na whai e le tua ia le tangata i la matanga a tamu maeva. Ai ona o le original sin, angasala mua, ona o le fia whai o tangata mātua, ina ua le ustai le tangata i le tua i le amatanga, ina ua aia le tangata le fua o le lau. O ina ana amatai ona pisia le tangata, i winga ia e include ai ia le loto leanga, ma le lema mao le loto. Ia, ona sawa iala i o le tātou tala whaavaile nā mai le whatoanga. Whasol solo mai iala i le whanau lea atam mai e vase i o lawa i taimi foi a o fou le malo Israelu. E pe iale winga lea. Ai ua whaato toa lai le li o Yesu ia le pale whengai o le tangata pa u male tua mamana na whaia le tangata i le amatanga. O le mela nan tātou maua mai lo tātou li. O le mafuanga le ona tātou i loa i o le loto leanga. Ona le o tātou i loa momoe i. E pe o se tau mawhainga le ina ia whapula atili le metotia e mawhai ai ona le aise se kalave a le loto leanga i a te oe. O le momua na whamamā o lo loto. So e le philosopher ngo ia Soren Kierkegaard whamailan tala, purity of heart is to will one thing, and that one thing is the good. So o le winga lalan tala a whapea lava e te mana o ina ia ave ese le loto leanga i fafo i stangata ia momua ona ave ese momua le loto leanga i tutonu ia te oe. And you do that by willing the good. Why aine ia i ole pe ole loto le tangata. Pe o se tupe luo nei tu. O
le loto. Ia e le loto le lei. Ia me le loto le anga. So te mi umalava la e whai e le taunga tanga a Manuia lua. O whelava la le manu e te whawhanga ina I le aso ma le aso. Po le manu le lei, po le manu le anga. Ia o le manu le na e malo. So o le mela nā leo o lo tupu ia tātou. A whapea ai mawhai ona restrain le loto leanga o loo ia te oe. Ona whaingofia lea, ona e loa, ona le aio se power o le loto leanga o loo I fafo. Ia te oe. Ia e pe o le tala atu nā I le mele o le loto leanga. So, you're out in the world and you see these manifestations of evil come up to you. One of two things happen. People either run away from evil or they address it. That's the second thing you can do. You can either run away from evil or you can say evil. Let's talk about it. And the only way to do that without you being harmed is that you recognize evil in your heart as well. Because ele mawhai o nāru o I le ana o loo iai le loto leanga. Malo wha moe te manu malo I le loto leanga. I te tonu o lona ana. Si vanga nā ua mua o na whaanga whao mua le loto leanga o lo I te tonu ia te oe. I don't know if this makes sense. But in order for you to recognize evil outside, you've got to recognize and hold at peace the evil that's in you. Because you're very dangerous. I'm very dangerous. We have the capacity for evil because that's just how we were from the very beginning. So if you're so naive to think that you can overcome evil with good, well, I've got news for you. It hasn't been that way. The 20th century is the bloodiest century in the history of civilization at tātou. Aisa, ona ua manu malo ia le leanga. Ona ua whamainichi ua oti le tua. Ona ua le eise wha sili atu o le tangata. Na ilo lona iloa ma lona ata mai. Mawhanga nā nana na tele ai tangata na mali liu. Ai o le mea na ina ua whaile ia trials ina ua uma ona ia le taua momuolo langi ona wha masino leo tangata. O le mea na iloa e tangata na wha masino ina I latou na whaiale nei atrocity. O le mafuanga na laiona whaie I latou I le tangata valeina o istangata. Le ona o le ustai whatonunga. Ai ona sa ia I latou fo I le namanatu. Sa fia fo I latou I le whatama I o istangata, le whasiutina o istangata, le whanaina o dina o lo o maitanga I pepe, I le tuaua. Mena sa maua ina ua whamasino ina ia tangata ia in the gulags, I ma concentration camps. O whaumil tala ona e whapenale winga o le melea, o le whetalainga lalo tātou o li ia manatua pē le au kersiano. O e te vaai atu I le utupoto I le mata o lo uso na e whamailea uso. Se amai ase I eu ese le utupoto I lo mata. Ai mua na e vaai I le utupoto I lo mata. Eu mua le utupoto I lo mata. Ona e ilo ai leo na eu ese le o ngala au le mata o lo uso. So in essence, what Jesus was saying about evil is you have to recognize the evil that's in you primarily, first and foremost. And when you know to tame that evil, when you know to contain that evil, then you'll be able to contain evil outside. E pe o wha umile o le tali I le manatu o le tina na whai mai e te tangata loto le anga lai fafo. Ia moi.
And if we ever want to overcome ia le loto leanga o lo I fafo, we must first locate it in us first, and then bind it first before we're able to bind others. Yeah, Happy New Year, beautiful Tina and Tama, Anakolose, Anakose. Yeah, loto tele, yeah. Tato tunu o lo o kima fo ilato la au. Yeah, la tato pesele e vai fo ia tato fo ia ona fa umatu le tato proklama lesi tu. Fa alongo ini
Fati atala Bailey mana ia lefsidi le atala le oe lunga o tatou la au whamai ia tala e se foi whainga tāna whaatino le tūlanga o le whamamā mua o lo loto ona e whaia lea i se ona e whaia lea i se istangata ioe. Well, that's a lot. So ole pe ole memo mua. Well, so afa pela vai te tango e ave ese ia se manatu. Ele leve ese a distill se manatu i se foi upu. O foi upu nei o form e upu te tasi. O upu te tasi o form matu fatasi e mate tusi. Ani ni ia fa pena fo le tosi ona matala I ona faingofie ona tato wangaia ma manu ni tali mo le mele le mtaupulea ole mtaupulea ole e fengata ona fatino le famama o lo loto. So em fala ona tipi fa pena. So a ese fengata on fa pele o le fasidi e fa fe on fatino le fa mama mo lo loto, right? Ya ese le mo ina ia o ne ia ise fa lango le taimi on fa pele o dato e fa pe fe on fatino le fa mama o le loto. Well lo loto. So ole winga le dala ese atipi e mawhaiona e tipi ai ia le whawhitau leo tūlai mai. Ai ese fo ila whawhitau leo malona tūlai mai langa leo lo o whau e upu, o lo o whau e matei tusi, o lo o whau e fwoi upu. Ia ma parkalafa. Whailan tātou wane ina ia fofo ai le whawhitau le peon tūlai mai e tātou upu tusia. Ia mwhaiwhona tātou meditate malangona le tau o le nei fo issue dato lava loto e fa feona fa mama le tangata o lona loto e fa feona dato loto I mele lei ele meleanga e fa feona dato loto I me mama ele me palpala. So o le winga la tala ese tipi ai ia fa fitau le a fa fta ya tala le o fa tula I mai. So onai mo muala e so sane tu le fama mai no le loto. Afa pe o lo loto e taun e pule ai. So le fingata I le level na afa pe o lo loto ia me faya ona pule o lo loto. Pina fatu mo o le suenga a Soren Kierkegaard. Fa mai ai lana tosi. Purity of heart o le loto mama is to will one thing o le manatu lea I se mea tasi. Afa pela ve tasi se mea te manatu ai, e te manatu ai le te minei, te manatu ai taeao, te manatu ai le vaiaso lea, te usanga ato. Afa pela ve tasi se mea te manatu ai. Ona mamala I o lo loto. Ona le alua lea o lo loto. Ona le whalavelavela ia o isi tu ai ngā loto. I le loto lea e te nau iai. Ia ona tu leilo la io lana pitofilo, Soren Kierkegaard lea whamai. And to will one thing is to will that which is good. E pei o lona manatu. Afa pela vai umi o e manatu I se manatu e tasi. E te tau lava ona e manatu ina lelelei. O lona winga afa pea yeini sia manatu e ese mai nei le manatu e faa vau pea ma faa wau pea. Ia ele se manatu le leile na. Afa pea lava e te manatu se manatu e tasi. Afa pea ese manatu e tala whea ngai ma ono mea lo manatu ai. O le manatu le na ia le lei. So ato tosti lai tua ma whalifesidi e whawhela o na whamama ele tangata o lona loto. Ia,
o le mena ia e manatu I le lelei. So a umia la ona e whataitai ona e manatu I le lelei. Ia ona mamai lava leo lo loto. Ia a mama lolo loto. Melele I amu ia I latou e loto mama. A wala tau te lo atu le tua. Ai lo atu lo e le tangata loto mama le tua. Ona ato tole ia te ia le manuia. O le tua e pe ona ia le amatanga. Ia pe o si soani whatau waa lea I le fesidi fo ina. O mai e tala ona e taua. This is $1 million question. E whawhewhe ona ona e whamamai no lo loto. Ia whapea o lo loto. You have agency. E pulea oi le loto e te loto ai. E mana ia lo loto mama. Lo loto I le lelei. Ia ona manuia I leo oe. Thank you, Pastor Misi, for the sentimental explanation based on the script. Very pleased. I just joined you, listening to your extravagant script that brings out how the script works to us as human souls. I'd like to hear some more of your extended explanation upon this issue, please, Pastor. Okay. Perhaps I would throw a little feedback towards our discussion tonight. Thank you. Yeah. Yeah, pe ole winga le nao ole prokalama lea afapea le fata I join my ana ila tato conversation. This has been going on for a while. I pe o lo tau mawhai lo tangata ngalue e whaasoa atu ia ni tau mafa whaale mawhau ia mat whaale nganga foi. Mai siso manga lo o mato ngā lue nei ina ia whai ma lei motif mani awala e langa ele manuia o le tua o lo ina pe o le menasa le o lo tau mwhai ia le tato prokalama so whaftai pe awhapea ua o ia ni langona fo e pe o nei ai ala tato talanoa pe lungo lea e tusama le mal fasinonga le nganga ia tato na faila ulaunga ile loto le valuanga na po mai o le tusila na whetawina o le luka lua surfai o le fast food o le talafo ala ia Simeona si la fia umai e tato ia le tala le na fa mai uo o ile aso valu e peritome ai ia le lii ia ona whaingoina le ona matuo Yesu le ngole le na vatu ele angelu a o le iai ia le pepe le manava o lontina me la fa upelus fulua ua atoa o naso o le whamamaina o ia e tusamal tu la fono Mose ona la au maile ia te ia Yerusalema tu ina atua I lumo le lii pe ona tusie le tu la fono le lii o tamatane ulmatua uma e ta ua ila tau e pa ia mo le lii e watu fo le taulanga e pe ona whai mai ai le tu la fono le lii o le ulu ngā manutangi po ta mai lupe lua fua o ta fo isa Yerusalema le tangata ingo ia Simeona o le tangata amio tonu o ia ma le amio atua sa whataltali atu o ia le mawhanwhanaina o Israelu wilunga ia te ia le nganga pa ia umona whaalia ia te ia le nganga pa ia na te lei loa le oti se ia mua I loa atu le keriso o le lii le nganga walu ai o ia le malu o mai le tama o Yesu e ona matua ia la whaia ia te ia whapeo na tau il tu la fono sa paia le e ia iona 5 vivi atu I le tua o whapeatu le li ie tu ina atu neila o ona I alu malmanuia pe o lau fionga wa weiloa e o umata lau whaolatanga o e saunia I lumo no umalawa le malamalama e whamalamalama inu ese malmamalu o lo nu o Israelu ia e te le ala ia manatu fo ina whaalia bona po ai peise I ole le manatu e pe e tala whea ngai ma la tatu tala noanga nei is to will that which is good
is to will one thing. A whapela tātou te otoina ma tātou mata i tuina le winga le nā i tutono le tātou tala le on tātou I loa la ia le o le mele nā sa whatufunga ina I Simeona o le a is to will the one thing. Ele ta ua mai po le ale matua o Simeona po le a foi le umi talu ona Manuia ia le pepe o Keriso I le malu malu ma le tō lana manava. Le mele nei tātou te loa. E pei o aso umalava e alu ai ia Simeona I le malu malu. E alu ama le nei whatonunga na whatonuina ia le nganga pa ia. Le al whatonunga. E le otia se iwa ai le pepe o Yesu. So pe manatu ala lea na ta vidivili na mawhawhau o Simeona. This is the one thing. Mo te mi umalava e alu le neito ina I le malu malu. E alu lava ma I ite, ma daumate, ma wha moe. O le ale te me a mai e le pepe le malu malu si e wha manuia ia te ia. Ia. O atu rola io Iosefa ma Maria ma le pepe fou I le aso le nā. A vatura lātou taulanga e pe o na masani e tangata matativa o le ulunga mantangi I manai lupe luafua. Ia o tau atu a Simeona. O nei lolola I a Simeona o le pepe le nei o le valoanga. Ia na si ilo le Simeona I a le pepe Manuia ia te ia. Ia na whailo le o le na pese lea. Mai lea li ie. Na tuina atu ia nei lau o ona I alo Manuia. Wa oi loe o mata lau whaolatanga. So, le o lima sefulu whātau sanga. Masalo po le fitu sefulu o Simeona lea na a matai o na mawhau ia I le mea tasi. The purity of heart. Inana a matai o na mamalo na loto. Wale o to e alu o lualo na loto isi mea e a vanga ia I le loto o le tangata talavou. Mal tangata o lo sa iliso na lumanai. Mal tangata o lo sa iliso na malo. Awa mata nei o na tilo atu I taimi o tutoe wale o tele tausanga. Wa mata foi o na fesiri I le taimi e pale whengai ai ma lena na whaia o ia. Coming in contact with his maker. Ona amata lola ia ona le toe whalawe lave I si manatu I le toe ina o Simeona. Ia wa mata nei ona mawhau I le nei manatu e tasi. Lean manatu. Ia iai lava se teimi se I ona I loa I le whaolatanga o lo sao nia le atua I le pepe o kirisimasi. Ia nana whatalitalia ia te mi umalava e alu I le malu malu, te mi umalava e wa aima I Simeona o atu rungali I la iti ma watu alato whanau ina I baptisoina. E mate ale to ina pele o le tama e lea. Pele o le whaolatanga e lea le tua lea o ui mai le nei tamaititi pepe mea mea. Ia, taruai ona e tasi le mea na mawhawhau ia Simeona o inana mate ona manino lana vai. No watu le pepe lea. Whamailo lan tala, ia. O I o le tamale ato toi e waloanga. Ia, au le sila point na o mai ana po, ma o lifi ana po, o le tele lava o nai o matou tangata fo I lo lotu I le sauninga lea. Tangata o le luas furu tasi sentuli, they're very cynical, very critical about meo lo tupu I le tuspa ia pe apale whengai ma meo lo masani e lato e pe o meta o le virgin birth, e le teltonu lato ni mea mo ina mea le tua tolu tasi pa ia e peye insult lo lato sense of knowledge pe ata watu ia le mele o tu mana e woti ele o mawhaia I lato ona a me sale mafo faule o fatu funga ina
mapisia le scientific methodology. Le toinga mawafonga na so so atula na po I si matou o lotu fo mai latou na ngā lulua le pona po ia. Atonu le taua pe po le ale le tūlanga na iai Simeona. Atonu le taua fo I po le alon matua pe na tau aso ia Simeona fua le loa whapito ia o le pepe o Krisimasi. Pena e fo I sisia na ngā ruenga na whai nisi fo I tamaiti na avatu. Pena e fo I nisi kiriso whapena le tatala ina o le mataupu. Ina ia alu le tangata ma mawhawhau. Pele o tau mawhai e le nganga o le Krisimasi ma le nganga o le atua e soso mai. E pangalea o lo punitia ia la utangai ma la uvaai I le atua. Ona nai mea ia. So e pe o le mena satu le ia I le pōna pō. Ai le ave sea ia le maulea ma le manatu. O le loto mama. O le loto lea ua finangalo I le mea tasi. O le manatu mama. O le manatu lea ua manatu I le mea tasi. O le ala le mea tasi. O le lelei. So afa pero la e te finangalo I le lelei ma e manatu I le lelei. If you will that which is good, then your heart is pure. And when your heart is pure, then it's because you have recognized that your heart could also not be pure if you think other thoughts other than good. Afa tu fungaina la oile ile iloa le nā male a upenga nā o le taua. Ia nei mawhaila ia nei alu I tutonu le ana o loo ia le leanga. Ia me e manu maloa. Ai se a leanga ua e iloa le leanga ia te oe. Ua e anga leifo I ma e recognize na le leanga I fafo. Ia. E pei o launga nana po. Ia e pei lava o whanaunaunga uma whaife au uma lava. O launga ina ia le upu. Ia whao ngāe le atua le vai o le ofai ngā ruenga. E whaima o wala e langai manatu. Ia mesil tatu tunu ia I lato o lo malamalama I le ngan Samoa. Ia mese fo I lato o lo malamalama tele le ngana Britania. E pe ite lava I lato le nei mea moni. O le ale mea moni. E whaali le atua I o tatu tangata I le tatu lava ngangana. O le mafu angana e pe I aloa e whanape le foe. E tatu te a o onga ma tatu sue ina le tomai ma to whama nino tangata o le atulunga. Ma lo tatu lava mautinoa. E leina iei fo I le atua I o tatu tua a na mua lava. Ia. We have a comment. Let's see. After moltali mai la umanatu na faali atu atonu o se le whaupunga o la umanatu. Tau ina ia whamarmalama atu la umanatu ia malie e le maua au mani manatu whaapea. Mamalo uloto I tangata uma e pei o se manatu na faali atu. Ia, ona mata upu ia whae tete I tala e te whaia I nisi tangata ona e fōlinga fia mai. Ai umasau tala ai to e alu le tangata lea ma whai nisi tala. Ia ai malia pe a whai ua le malamalama le leila usunga ili I tu male pingola utatu ia Manuia tautua. Ia. Mana ia fo il whapopo mai o Mary. Yeah, we'll just leave it at that. O lesi lea mea o well, I guess o le mele mo le vaiaso lea you have to be intentional about your speaking. Pe o lesi na whatufunganga ma le
skill set for him. Whai ona maua le tangata. O lo i lalulangi e tau mawhai e whai se me lei ma manatu i se mea tasi. Ma le loto ina ia mawhai e ia ona manu malo. Okay, so launga na. Anyway, tatala atu le LA Times i le tai au nei. Ia articles e tai ai fa ele vai e lua articles na pese i o loo whaalau teleina le winga moni o le manuia. Ia me se fo ia i nei. So le article mo mua la o le article le nai le tula fono le ana tu e pasia i California nei. O le AB5. O le AB5 la fa pelo na fa matalaina. E iai tangata o loo ngā lulue company o le lato classification o le independent contractor. Ai anofo mamata i tu le whaasoina o lato taimi, a lato tupe maua, o na tato wilo ai lea, e winga i lato o ni tangata whaingaluenga. A whapela o i lato o ni tangata whaingaluenga. O na tataula ia o na tutongi i se minimum wage, tutongi tapulaa, like diti. E tatau o na afford i lato benefiti. E iai ia le medical coverage, 401k participation, in some instances for your profit sharing plans. Le ngata na ai e foi ia tula fono ale nei foi state o California e pese i e mawhai ai e le tina ona take time off with pay, ona o se maitanga, ona ua whanau se pepe fau, le ngata laita ma ia ua whapeina foi ona whaaua watu le nā benefiti mō tama e whananau o lato teitolua ia pe adopt fo ini pepe i lo lato ainga. So e pe o le article mo mua le nā o le mela ua tupu ua whaila e Uber, ma Lyft, Misi company le nā ia se tangi i le whamasino ina ia tau fia i le nei tula fono mai lona whaatino ina i le aso nei. So, o le mela nā lewa iei nei, so lala ua grant le whamasino le restraining o le injunction e ta awhi e le whaatino ina o le tulafono le nei se ia toe tangai pe sao pe se ia le tangi fo ia nai whai pisinisi. E se fo lava le tosi i nei California o i nei California a whapea ai o se atunuu maoti California o lana GDP e numela 5 i GDP so o lalolangi atoa o le winga o le tala o lisi le stete au pitu sili na malosi o le union o le stete leo California e te lela na economy diverse o nei fo e tau mua mai iai ia vaai o mai saina e tua oifo me Mexico i lalo. So ina o loo tele ina Outou mai e fo ia le tamau ainga o loo i lalo i South America. E ui mai lai California. So o le mela nā e pese i o me umalava e tutupu i California, a mawhatua California e tele ina furua isi tu o le atunuu. O le la utula i mai ia le tula fono lea e pese i e ngā osi eini manuia mō tangata whaingaluenga. Ia au te leiloa. Au te leiloa pe o le mele nā e tupu. There are some unintended consequences where the rules that we think are going to help our people end up harming them. So o le sila manatu o le Outou Manuia se tangai totoa, se tangai la lata iai se i tosi nini se i va ili se i whaai tete o na tato wane i tulafono ia.
pele o iai ele manuia po le malaya pe ole mena le olo iai o le sila manatu le Outou manuia e pe o lo wasi o manga e mawai ia le tali e tele tau walu i fea mai se tali le te vai lava i le mele na o lo e iai ia ma fau malia ia se tali e sili atu na moi na ilo pitofilo e istangata e mwhayon e whaalongo iai a wa a e lolo lava le memoni ma e savali ai ia ona tu sa loto le e o el memoni so fa te inga la o le tulafono le o tula mai nei ele I mamau atu na o fala wina ile left na o na ile mea te malanga iai o wala wina lo leo le lefti la o telefoni Iona sa le tau le apiki au ma o on o fatula ia o le aso manatu I le tulafono le te whalongo leo lo tau te pena mai Sacramento le na ia mawhai ai ona a vea o tō ele ni independent contractor au ni tangata whaingaluenga le lift in this case and familiar tau le ia whalonga ia e leo tu le ia mātou mena mea o te whiwhia I le lift ona ele tapulaa ia lau tupe maua ele whatulafonoina ni o itula e whaonga e fo I au I tula ele o whaonga ina ele sia unga luenga du mau au lau haso leo le lift e mawaina I tupe o tufanga sikaleti nai paipa whatawa ia nai me mitimiti e pe o lana tala maile ia au no whatu wale e tu la fono le la matana pasia effective te songa fo e mawhai e ona whamai e le lift ia o ele e te sau I le taimi lea te mana le taimi nei o lau minimum wage lea tupe ova e tongi mai I le company e whamelo stabile le le lau te le lola almena a whaftai ua e ta ua mai au wa lau te whatua uia o te le sapsapaia le na pili le taimi na le wa venem tu afon o te le sapsapaia le na pili o la vem tu la fono leanga le mena na lai ona whailo lai sene left a whapea le na e ta umai lato ia I tu lao te whenga luenga ia le sia unga luenga e le mwhaia ona whaile le left o le mela ua wha umi ei e le whamtalaina o le mele ona o le nā le winga o lo tātou si o manga o le nā o lo o ia levels ese e tipi ei ia le upumoni ai moa ulava ina ua matala normal tau le alna o inana o iloa ia le whaingofia le mele e le whaingofia le mele na tu whaatasi e isi tai o le industry lea whaatasi mal soani a whaipule mai lato o whaiatu la fono ia malalangolanga sua fo e le union i lato o lo maua lato se leni I tangata o lo ngā lulua I company ia o la watala noa I le tangata lea o lo whaia le heavy lifting o lo watala noa I le Israelu lea e whaia piliki ma fawina fale ma piramidi ia e pe o le na ia nā tala ia te au ia o le memo mwana na il newspaper o le tala lona lua o tanga inei le editor of the LA Times I le take le whata o mātu nei mai le luafe se furu se io o mai le unga o le luafe River se furu tau sanga o na whaile o lato fesidi o le ale investment au pito sili o na te lelo na to e fo I mai o le tupe le ale investment na tu I esau ta la e te o to e fo I mai le lu ta la po to ta la foi I lea se furu tau sanga le whata o mai nei o le ale what's the biggest investment ia mo I lato e matai tuina ia le telefo o atina e ia mwhana mate isi o le real estate equities bonds
a whamaile tali le LA Times o le Bitcoin. O le Bitcoin e te lelan investment increase I lea decade le whatau mātu nei. E iwa miliona pa sene lona to e whaafoi mai. O lona winga a e whatawina se Bitcoin I le tala. I le amatanga o le luafe se furu. Ia, e o mene I le luafe lua se furu. Ia, ua iwa miliona. Ia lau Bitcoin. Le worth of lau Bitcoin, le nana whatau le tala. Ia, o le mela o tupu o ta tilo atu nei la I le melea. Awa e ofo I le tulipe le sa ta ua le te le ma le malosi o lana alu. I wai teimi fo ia o le lei le fesota inga o le internet ma telefoni le na wai teimi. E le maua le alu o le Bitcoin. Bitcoin na amata ele. Tangata po whalapa patonga e ngo ia Satoshi Nakamoto. Pei o lana la tali whaitau ina ua pa ulmaketi le luafe malewa. Wa te tau ona whaiseisi au wala e mawhai ai ona circumvent I le central banking. Mawhai ai ona ui au tafa ia le au maia o tupe mai leisi tu o le vai. Au noa ma le miliu ufatasi ma I latou o lo ua le tamao ainga o le atunu. Ia o se manatu lama se manurauti na whataatia Satoshi Nakamoto. Ia a le ua amata neo na tino mai le Bitcoin, ia maisi cryptocurrencies ia pe o le Ethereum, ma le Tron, ia. Ai, o le mea o whamatalai nai le tala na. O ne pese I o le si lea winga o le Manuia. O le Manuia usually e pe e tawala mai I se mea tātou te le I mawhawhawina. E tawala mai se mea fau. Le Manuia e pese I o se mea tātou te le I mawhawhawina. E muli ane ua tula I mai. So e te taulawa la ia I tātou ona tāwhiofi pēr le misterio o le whatutuanga o le tangata. E pei o le pakete le nā tātou te le malama ato toa iai. But yet o ina e whata ita I elo tātou whatutua. O ina e whata ita I elo tātou I ite. I leisi whamanuianga ma leisi pai mai le tua ia I tātou. So ina ua whaitau la le article na I le Bitcoin ma ua whamausali na I le malosi fo I o le nā fo I manatu cryptocurrency ona o wiloa I lea o lo soifua le tua. O lo o iai pelo na misterio I le ma whailawa e tangata. E tangata ata mamai. O na lato I te ina ma mautinoa le iai o le tua. Se I vanga nā lava o tātou whatutua. Me a whapelawa I eise me whaingaluenga e te apa iai I le tātou savali le nei tausanga o le amateina. O le nā. Ia tātou I loa o na whatutua. Ia tātou I loa o na talitonu I le atua. Ia o le tua le nā e le se tua mamao. E le se tua na o ni tangata ua o ina lātou te loa. Le e mawhai lava. E mawhai lava e o e lo mauli ma le si manga o lo e iai. Ona e ite ma e mautinoa ma e whatutua I le tua. Ia wai whapeina ona sawaro na manuia I ai tātou. Ia, whamai ana, I'm pointing out little readings from the book of Luke. Chapter 1, 14 to 20, verse 14, glory to God in the highest on earth, peace and goodwill towards men. Verse 20, and then the shepherd returned and they glorified and praised God for all the things that they've heard and seen. I think this script is based on when Jesus was born. Am I in the right lane here or further away? Yeah, I think olo sao ana ole foi upo e lua se fulu
o te fo I mai leo ma moe ma aleluia ma vivi I le tua mo mea na latou vaia. Pe o fisidi la ana pele o le whanau o le pepe o lea sa mo li mau le mamoe io pe o le mena sa tupu I le aso na a pe o le whalau teleina o le langa este mi whangongo tangi ao ai ia tala ia o le tātou whatutuanga ana e taruaila ona o whangongo tangi ao people step over it ele o whaai tete lo lātou whaitawino tala ia number 1 number 2 ele te tonu lātou e palai le soifua le iei tātou o le mena leo lo tupu mena lea lai ona tātou vai uto te latanga tau o ese male lotu aisa ona ele o mawhai I lātou ona whapaleni ia le mele wa iei nei lātou we live in the post-Christian world ia ma tala o le tātou whatutuanga so a whapela o e maa o auna o le upu e iela tātou moral obligation e whamalama ia le upu le nei ina ia relevant mo le tupulanga le nei wa a le sona winga a le tunga a le ia sona meaning mo tupulanga le nei ia la fo ia tupulanga so pe o le melanan e kotina le luka mua sfut fa le lusfuru o le tali o laufisidi pele o whaavae ele nai le malio Yesu so o le tali ioe o le moli maule na luka e tusa malona I loa o tala na tu ina atu ia te ie leo mau o tele ulope na ie luka ele aso na ai o tala ia na tu ngutu mai leo mamoe ia o tele lofo ia o lo te mafofau I leo mamoe I leo mamoe matutua leo mamoe malosio le nuu leo mamoe whataitai ia o tele lopo whena mau mea luka le tala ai pe o le winga lava turi loa pea te tawana isa tātou sao I tala o le tātou kanona ina ia avea le tātou kanona e whaima mea moni ia I tātou e tauna mawhai e tātou apply principles mai le tuspa ia I leo langa o lo soifua ma o lai tātou. So this goes back to one of the episodes that we had before. You have to ask the question, is it in the Bible because it's true? Or is it true because it's in the Bible? A whapewe mai o e ala ona I le tuspa ia le tala lea ona e moi. E ese mai le nāna I lo le whamai o e ala na moi ona o le tuspa ia. O tau I lo me la le ese senga o tipina e lua. A whapea e talitonu o e ala ona mea moni, ona o leitutonu le tusi. Yeah, your world is a little bit different than if you were to believe that it's true. That's the reason why it's in the book. Pego le whaongaina le analogy le te whaumalon siu. The tail doesn't wag the dog. It's the dog that wags the tail. E pego le mena le tau turi. Mai mo tangata la I loa ia le fesota inga mal pale whengai o le tai whaumalona siu. Ia e malamalama ia upu ia. Ai mo le tangata ele iwa ai as tai whau. Ele lofa po fetu el siu. Ia me whangongo tangi au upu ia. Ele malamalama ia le metaphor le na it's the dog that wags the tail, not the other way around. O le si ala ngā upo te popole ia ne te fo wa irrelevant to dato foi te mi o le tu mua le ta vale ai muri atu sol fanua e wai a whapela vana e ola mai Orange County e te lei loa le meta o le sol fanua ta vale sol fanua ia e alu al fo ia lau whanau ia se longa e vai le YouTube o nei lola ia o le metu el sol fanua malona pale whengai mal ta vale
A whapela vai umi o tātou ma mau ese ma le solfanua ma le taavale e ula vai na ngalo ia I tātou. Po whetu wail solfanua. Ia whetu wail taavale. This example le aranga upulea tātou ia o ngā tasi le futia ma le umele. Ia o le whaiva e whai ngā dai. Ia a whapela le malamalama o le meta o le futia. Ia ene te ua surua to le umele ai leftawi. Ia ona. Anyway, pa utau maua mai ia le manatu. Ai o le winga o tala ana e te tau ia I tātou ona talai le tala le lei ise metotia e nofo file mua I le tala le lei I le mafau ma le mauli ma le o oina o le tangata I le luas futasi centenali. E pei o la ua una so atu. Le anga pau nao o mea well, me whafualoa. Those are things that determine our legacy and they live on. Rather than just telling people the answers, we'd rather get them thinking. Ne mwhai la tō ona o pongi ma avea le tala le lei a le tua na ala mailo na alo Iesu Keriso. E whai ma mea moni ai la. E whatua umanta tō whamna tuina Kerisimasi. O le tausanga fo ile nei o le lua whelua sefuru. Lua whelua sefuru tausanga maile a. Maile tausanga na whanau wailo tātou oli. So o le soifua ma le ola o Iesu Keriso. It's a defining moment in tātou civilization. Le whai la olo o whawina ai Judeo-Christian communities. Olo o whai ma whaavae ai ia le Western civilization. I lunga lea. I lunga o le manatu lea. Judeo-Christian ideologies, philosophies, theology. Ia ma ole sia kanona tu mau ma le maa tuli manu o le tātou whatutuanga. Le tāua o le tangata. Le tāua o le tangata. Tāua o oe. Tāua o au. Tāua te le tangata ile. Fina ngalo le tua. Whaalongo fo ilawa I tangata whamai Jesus is the reason for the season. Whaalongo a ia ile natala. Ala neama FCC li a Yesu. Le mena ala ina sau. He'll say, you are the reason for the season. Ala na usau ona o oe. Mai le nala manulauti, mai le na tofa manino, mai le na kanona, mai le na maafa manatu, mai le maafa vaira dato whatutuanga. Wa dato whawina maya Western civilization. Mata mai lawa I Europa, sawa I Amerika, e le ufa solo atuai, isi tu demokrasi o le lolangi. Manatu e tāua le tangata e tō tasi. So, po le alawa I whea le leanga I whea le tangata, o le kanona lava le nei atunu I la lato for illegal system. Person is innocent until proven guilty. Person is innocent primarily from the get-go, regardless of what he's done. He is innocent. She is innocent unless proven guilty. Ia mai le nala manulauti whaavai lunga o le tātou whatutuanga Kerisiano. Ia leo lo ma manu, leo lo tutu wai ia I le tele o fale nei a wala lau papa. Leo lo whawina I le Western civilization. Olu amata neo na tongi maa tangata I le whaavai o le tunu ule nei a mese a tunu u demokrasi. Olu amata o na tongi e tangata ia maa. Ia only God knows. Every nation has 100% failure rate. So, ele motinofo I tātou po le ale e malosi ai ia Amerika. Economically, spiritually, theologically, philosophically. Te lopo le ale e malosi ai. Na ole tua lava na te silafia. Ia e pe le ufata I taifo e seina isi a tātou tō whamanino. Ia le pese I ua so mai lunga ia le malo seina.
Anyway, I digress. I pe o le nganga lava ana o le taumawhai ina ia relevant lo tātou whatuatuanga. Ia taumawhai e whaongani upu e lata I tangata nei lo upu mamao. Ia taumawhai fo ia langa le manuia o le tua o lo ina. Wai e se atu lo u whaatufunganga nei lo le whaatufunganga fo I o lo initio la u whaafonga. Mai fo istangata ta mai o le tātou tunu o lo whaafonga mai. Ia e pei o le whanaunaunga lava ina ia spark ina ia watunai o vaivainga manai upulua lua ina e spark ai whalele le manuia ma leanga le leo le tu o lo ina. Which I definitely believe o lo ina. Leanga le ute lo ina lea e alai ona whaso atu. Ia e pei o la o so sani atu na ia ana. Leo vai atu le tātou wati ua whasolo ina ova male lua I tula I le tātou Bible study. O le mele se to e tātasi mai le tātou pese IT whamon mole. Ia ona whaunga atu leo le tātou prokalama I lesi tu.
Manuia le comment ana. So she said, I totally agree with your explanation, pointing out that the script, because we reminded ourselves how and where and why Jesus was born. Slipping away the fact of discussion, it's a good thing, most relevant and important to you. How shall I say, more le constructina lava le tangata. O mea o pito isili o na moi. O mena fa o ngai le tangata. O mea o pito isili o na tala fea ngai. O mea nai e fa o ngai tangata. O isi mea umalava. E tu umaitua. E le fata oto na ta'u le li in whamatare i whamele li. A whape pa u le fatu i le ele a le pala. E tu maupe lava. A whape a pa u le fatu i le ele a pala. E na tupu maila i o le la au. E pe o le winga o le tala a le li. A whape lava o le naunauta inga o le fatu o le tupu. I e pala. It don't go through a transformation process in a tia ie le la au ia fatu ia ma atingi fatu ma me e lave lave lo na tupu mai isiname it's a very painful process isiname pe e falongo tuai pe e una o ia isi manatu mato famanino va triple kalama ona pese i o lai pala e nai mena o mata na pala e nai mena o fisilingia so le issue la now le relevance afapela va ele pala afapela va le yeni me tingai no manatu la i le tupu le fatu afapea mata na pala mata na tatu whaongaina le tio ata na se pea le whetauin mele. Pea te tawana to e tosini ni i le manatu lea. Se o tatou tu e tanga i lava le manurau ti lea. Pele o iei nisi winga pala e te tawana ave ese. Mai le fatu ina ia tupu le me fou. Ia tupu le la au. Ina ia tupu le me ola, le me moni. So e pe o le winga le na o le manatu lea le na utama whai atuai. You know, one of the challenges with the future is that there's so many ways that you can go. You're only motivated by one of two things. Either by the possibility of blessings in the future, which you don't know, or these demons that are chasing after you, or death. So with the future, you can always go so many different ways. But the downside is you can die. You can really lose your life. So o melanai e pese ie ano forma va ai I mafuanga e tule ia le tangata ini me fou. Ale o le plomisio ni Manuia I le lumanai e tele ma vavave ma ese. Ia o le popole ne te woti. So not only do you aspire to that which is blessing and yet to be in the future, which is multivariant and filled with potential, or you be careful with the ultimate death. Why you can go all the way to the sky, Sile, in Manuia, but you can die, and that's the end of that. So menai e pe naile a finangalo o e tupu, a finangalo e Manuia, a finangalo o e whasosoloanga I luma. Not only must you look at the possibilities, the potential that's yet to be actualized, but you also have to be careful. Te wa maua mai o e le taimi, te wa maua mai o e le oti. Ma le tele lava lao o principles ia, tele lava ina tu e lo tatou li I whata oto. E tu e lo tatou societe I mo meo tala o le vavau. E peo ina o lo loka I le tele o manurauti nei a tatou
whaidete lava o na tangai ia I tala o le tātou whatutuanga ma tala o le tātou vavau. Tala o le vavau. O na amatala ia o na whaamatala tala atili le winga moni o le meolo ia I tātou. So e pei o le o lo fsoswani atu le I le tāua o le mele o le relevance. Leanga a whapea e le relevant. Ia ona le whaongaina le tātou. Ia o le sia maka fo o le relevance o le pea whaina I seisi. O le sina mea pea whaina I seisi. I matoa ministry le second Samoan e alu o wafo ia suanga o le vatele sauninga o le malo mata upsili e mapu lava I le fesili o a whaina I seisi. Where is their pain? Where is their suffering? Where is their unnecessary suffering? Ia ona tau mwhaila ia o le kalesia ma le aulotu. E whawhau ia ni prokalama ni whaatufunganga ina ia whaaititi ai ia le tinga le a whaina. Unnecessary suffering. So e lo manatu o le a tatou va ailava fa forensics I le soifua ma le ministry o tatou o le I pe fa pe na lona fatufunganga. Ese le tele o tangata puapuanga aina ma a whaina I vaitaimi o tatou o le I. Ia sa tau mawhailawa ia I siana whailawa pumo mo o efsosani I tangata. Mawatu ia le tangata o lo I tailenga I petasa tosu valto sanga. O lo nofo I lalo o le tala tu o le vai whaadua le tau sanga o na saule angelu e whaangaepu le vai. O le tangata lava e momoane I le vai e whamaloloina o ia. Whaamalu nasa nofo I lalo. Whaamalu nasa whangaina o ia sa whanofo ina lo na popole. Sa whaamatalatala I se winga malu le mafuanga e alai ona le whaamaloloina o ia. Right? Ina walatu le o Yesu I laso na iloa lava e ia mawhatia le tangata lea. Unnecessarily foi. Wa a whapea torus fulvaru tau sanga o tau mawhai e a ose mea fo. Ia o tau na maua. Maua e fitu tau sanga. Varu tau sanga. Ia na professor rola ia I tau sanga o tutoe. Ia o si uso ne. O torus fulvaru tau sanga o lo o ngase pea. Whatu rola o leli. E te fia malolo ea. E te fia malolo ea. So la alu sa o lava le li I le meolo I le tinga. Le meolo I le awhaina. Meolo atu ngalu il tangata. Ia ma ua vai fo ia I le ngaluenga. Wa ia tangata o whaiasi loa o mātou mafuta. Ia e pe ele I tulai lava I tulanga tau tupe. Ia pe ele tulai fo I tulanga tau ngaluenga. Fiu e suesa ngaluenga ele maua pe mauwhi ngaluenga ele o mawhaiona. Na loto maua lalo ina ia usita ia le whatunu ngalo na matai. And then, you know, te tawa na whaise whisidi. E te fia malolo ea. E te fia malolo ea. So, o whaumila tala, ona e pese ia ele winga whapena aro tato o li. E te tau lava o nao ngā ia le mta upsisili. E tau nao ngā tātou whaitau ngā tusi. E tau nao ngā le nei prokalama. Ina ia vesea le a whaina. Ina ia whaititia ia le tingaina. Suffering. Not that suffering is not necessarily 100% a bad thing, but unnecessary suffering. Unnecessary suffering is something that we can do something about. So, salope fitus fulu miliona la whai o tangata o lo refugees I Larangi at any one time. Tangata e leo le leilo lato nofoanga, tūlanga, o le vai foi, o le vai mama, o le sina isu, isi tu o Larangi.
Mo tātou ia o lo whiololo tātou sisomanga. I think ele moral obligation o tātou if so sani tangata nā. Ele moral obligation if so sani tangata nā. So ele whatonua buata mawhainga ai watu pēr ina tātou te mawa whaua dili ai. Ona ele manatu a le manuia o ele mawhaina manuia inei. Langa whamaya upora tātou whengainga e manuia fo'i lalolangi uma whanau maainga uma o le lalolangi i ate Outou. So manuia le ia i tātou e le mō i tātou nao i tātou e mō i lātou as well. So e pe o le whanau naunga na ia e le manatu o le whaamaua i ia tātou la langa. Patalofa tu fo ia junior tu ia sopo. Whaamanuia tu fo i le tausanga fo i lau sunga. Ia manuia fo ia ngā ruenga lo whenga iai. Ai o manatu la whangata i le tātou prokalama i le nei aso le fo ia musu mai le aiti e pe e fo i nai ia lātou prokalama whale ainga. O wa atu ua i le whesao. O isi nā me pitu siri atu na tāua. O si singa o tātou ainga. Those are more relevant than any theological dissertation that I can work on. Ele ngalo lava ia ule tala ala o First Testament professor. Whamailana lana tala ia mato uma lava. A whapele ma whaiona whaamatala e lau mata opusili le Monday Night Football. A whapele ma whai e oona whaaofi lau mata opusili e whaamatalaina le Monday Night Football. Sui lau mata opusili. Langa o le Monday Night Football o le memoni. O le theology. Ia o le melana no wha o mawhai. Ia, mamori te le atu ia le whaaftai le tātou IT, support, e tusai fo i wa analesia noa. Analesia noa ia le IT. Ia se manue le wha leo te leina ia le leo lo tangata whatau waa. Mori te le atu lo whaaftai le tina ia Vera. Tia kono fo ia Tavita. Ia tusai fo i rolangolongo sua. Ia nei fo i whamamoe o lo tātou mafutai le nei fo i aso. Ai al te mina nei le o ia mana malo tātou tunu o lo whafonga mai ia manuia tele o tau ngā luenga o le nei vai aso. Ia mei se fo i ngā luenga tau amatamata o le nei tau sanga. Lua se fulu. Ia manuia tele whaasausonga o le tātou tunu o le nei fiafi o le tau o ono mispa wena Tagaloa ma i o tau manuia. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu ma whawhetai o le atua
te umauoe si a elo leo malanga elelei oe Nalulu e mea uma moa Silafia e ia o umanatu Le tua le maunga, le tua le vanu Bua bua pea Olo lelei, lelei mea uma Lo uanganga Famanuma fafetai Ole atua, ole vavau Na te